mbili ambazo zinasaidia sana kuongeza kilo. Na mojawapo ni ile tunaita insulin. Insulin ni ile hormone inasaidia kustore fat, kuweka mafuta. Kwa hivyo zile chakula hata hiyo kidogo anakula inaenda kwa mwili, inabadilishwa inakuwa mafuta, ile tunasema converted into fats, na inakuwa stored. Alafu hatumii ile mafuta ambayo imekuwa stored kwa mwili kwa chochote, kwa sababu hiyo hormone ina prevent fat breakdown. Kwa hivyo anakula kidogo, anaendelea kunenepa, kwa sababu hata hiyo kidogo inakuwa converted into fats, na hiyo yenye iko stored haiwezi tumika kwa mwili. Ndio maana hao sasa huwa wanaendelea kunona hata wakati hawali. Kwa hivyo ufanyeje? Hapo lazima urekebishe makuli yako, urekebishe hormones. Na kurekebisha hormones kuna therapy mingi sana ambazo zinafanywa. Sababu one, tutafanya test including ile test ya thyroid, kuonyeshana kama thyroid yako iko sawa, kwa sababu kama thyroid haiko sawa inamaanisha metabolism, hormones zile zina support metabolism haziko sawa. Ndio maana kilo inaongezeka, ndio maana mafuta haitumiki kwa mwili, kilo inaendelea kukaa. Unafanyiwa hiyo test. Kama iko sawa, unaangaliwa hiyo insulin. Na kwa sana utapata daktari anakuandikia dawa. Kama ni thyroid shida, daktari anakuandikia dawa ya kurekebisha. Na kama mimi mtaalamu wa lishe sasa nakwambia upunguze chakula kabisa, ile tunaita fasting. Kwa watu wakubwa unaenda tu bila chakula kwa siku kadhaa, ndio hiyo mwili ikuwe na stress, ikuwe na ile tunaitanga you put the body under a lot of pressure.